YouTube channel. This is Hangal Girl. So today's video ay magligo mi og dagat because it's our 10th wedding anniversary. Char! Na-imagine nyo, naka-10th na yun sa pag-antos, char. So, samahan nyo ako guys, maglaag na po. Kung gini ako ma-video, sige laag, sige ligog dagat. So, wala ang pugoy laing, you know, char. So, sukuyugi mi ninyo and nandun na po tayo sa mga views, ha? Mga white sand and everything. Char. So, see you later. Bye for now. 1 hour later. Times I lay under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So welcome to Siglakan Cove. Never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say Behind the scene. that we don't wanna fight no more. Welcome to Siglakan Cove. Yay! Magpapamira karon. Muni view sa beach. Mga ligo na ta. Oh, nakakalo na dahil tuwan ang matching outfit. Char! Ay, char! Nagwapa kayo! Naka-white kayo, oh! Huwag kalo-kalo na. Grabe kayo ang photographer and videographer. Naka-outfit na siya. And everything. Grabe. Pang Instagram na yun eh. Instagram official. So guys, welcome to Siglakan Cove. Mga ligo na. Nag-prepare pa sila sa mga balon. Wow, ganahan ko diha, Jaw! Jaw, pag-churi dyan ko diha, Jaw! Ano si Jaw, Jaw? Oh, see? Oh, nice ko, ayo, ay. So, mga ligo-ligo mi niya. Oh, see? Langit-ngit lagi. Bird against the light sa during the pizza. No. Video na may mga pulo or aga picture na may mga 1 million. 1 million na among picture. A few moments later. Hi. Kung kilaw kami, mamahaw sa nagaway taloy. Wow, nalagi kang squid, Loy. Sana all. Sakit sa bulsa. Ano kung ipalit ka ng Juliaris man pagkain na. Basta si Kuloy lagi tulaan dyan na. Naganig balon, halang-halang. Gayon. Ang kilo? Spaghetti. Bilang kilo? Spaghetti. Diyan na po may pansit. Char. Halang-halang. Pansit. Spaghetti. Tanduay. Aduh. Kayo kayo minang mga talas, dos. Grabe kayo mo. Namamahaw sa amin guys. Kaya alas 2 pa minigikan siya. Ha? Nakapagtuunod ka mama dito. Lalo nagmama sa mga best spot.
could you see the water? The water is so clear. Ang ilang balas diri. Fine kayo. You see? Ulit kayo. Di ora gid ako mapakita ninyo diring dapita. Ginoo ko siya iban dugay kay makaambak. Later. Mga unata. DJ Jonah Sagayno Remix. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. So mga tumidato guys sa buntod. Ningaw kay ang research mga diri chart. Ani na now. So mga rimi diri sa babaw nga part guys sa beach. Oh, dala ta to diri. So, pwede mag-jump diri guys. Jumping. Jumping jack. Asa mo nito ni Lokso dire? Wow!
overlooking the sea. Overlooking the sea here. Oh guys, look at that view. Oh my God, so beautiful. See? Dalong kayo. Ayaw di ka matagak ka. Ambak ko. Ha? So beautiful. So na-tour sila dito may nga area. So dito ang cottage or sa ubos. Nga namin diri sa taas. See? Oh, nandito sa to. Sa ubos. Kalindot sa view. Pirap yan. Tabi ako. Nice kayo view. Nami sa taas. Torang guys, part 1. Sidlakon Cove swimming. Beach swimming ends here. So, see you in the next video. Kay nalubat naman ko 13% na lang. So, bye for now. Thank you for watching all the views and everything. So, celebrating our 10th year. Char! With him. Bye for now. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと